Менин атым Сатбекова Феруза. My name is Sajid Imtiaz. Менин атым Айпери. My name is Khan Imran. Атым Ырыскелди. Okay, my name is Zoya Siddiqui. Мен Баткенден болом. I am from Pakistan. Мен Баткен областынан болом. I'm from Pakistan. Мен төрөлгөн жерим Токтогул. I'm from India, Maharashtra and Mumbai. Мен Бишкек мамлекеттик университетинде окуймун. I study in IK. It's International University of Kyrgyzstan. Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинде. I'm studying in the Selembeka Medical University. Кыргыз Түрк Манас университетинде окуйм. I'm studying in Bishkek, Selembeko University. Мен келечекте мугалим жана эл аралык тренер болгум келет. I want to become a doctor in future, plus a content creator. Буйрулса, журналистика тарабынан кетем же саясат тарабынан. I want to become a doctor. Келечекте дипломат буйруса. Атам. Себеби атам мени багат жана финансылык жактан ар дайым колдоо көрсөтөт. Of course, most valuable person is my father, who is with me in my ups and downs, always stand for me. Мен үчүн атаңым бар байлыгым, таянганым ошолорго. Obviously my parents, and because I love them the most. Ата-энем. Анткени ата-энеден башка кымбат адам жок. My mother. Like, she was there in my hard times as well. She supported me in my most difficult and valuable moments. Мантыны жакшы көрөм, себеби ал даамдуу. I will talk about Kyrgyz food. My favorite dish is kurdak because it's simple and delicious. Апам жасаган куруп жагат мага. Айылдан жасайт ушундайда. I didn't try that much Kyrgyz dishes and I don't know the names exactly. Yeah, it was like samsa, covered inside it was beef and covered by like a wrapping of the samsa like this. Беш бармак. Анткени камыры бар, эт бар, тоюмдуу. My favorite dish is like ramen. Like, I love to eat noodles and everything. And traditional means I love birashki and shawarma of here. Экология. I will improve the infrastructures, education, and buildings, of course. Жол жээгиндеги көрүнүштү тактап айтканда урналардагы таштандыларды. I will try to improve the lifestyle of my people because there are many diseases in my country now these days. So I will try to improve like the hygienic conditions of my environment. Шаарым өтө деле чоң эмес, бирок шаардын ичиндеги жүрүү үчүн автобустар көп өтүлөт. Мен өз өлкөмдүн бардыгы үчүн жана анын эгемендүүлүгү, өзүнүн тили бардыгы үчүн сыймыктанам. I'm proud of my country, of course. Everyone proud of their country, their nature, their culture. I'm proud of my culture and my nature. Кыргызстандын ошол сыймыктанган жерин жаратылыш, тоолор, көлдөр, суулар, токойлор. Маданият, этика. I'm proud of everything because I love my country the most. So I'm proud of it. Everything. Жетишкендигим 18-ге толгондугум. Себеби 18 жыл жашоо деле оңой эмес деп ойлойм. My best achievement so far, I made it till here. Just 1 year away to become a doctor. That's my dream. Best achievement to be here to study medical. My past achievement will be I came here
and I qualified NEET exam, which is the toughest exam all in our India. Менин оюмча керек. Себеби мамлекеттик жумуштарга иштегенде бизге ар дайым диплом керек болот. Жана мамлекеттик иштер коопсуз деп эсептейм. Yeah, depends if you are doing like medical medicine. Of course, you need diploma and experience as well. Керек албетте. Анткени деген мен көрө элекмин, сенин дипломуң бар экен, сен ишке албайбыз деген нерсе жок да. Мындайча айтканда, диплом эртеби кечпи баары керек берет. Жок дегенде өзүң үчүн, жок дегенде балдарды тарбиялаш үчүн. Yeah, it's necessary because of the shortage of the doctors and the increasing diseases in the world. So I think it is necessary. It is important to get a proper diploma for everything, so that we can. It is easier to find jobs and such things. Жыйырма беш же 26. Себеби адам психологиялык жактан көбүрөөк даяр болуш керек деп ойлойм. Depends. I think 30 plus, when you are well stable and you can give a good life to them, I think it's a good initiative to start a family. Бул менимче белгилүү бир убакытка байланбайт, белгилүү бир жашка байланбайт. Анткени адам качан гана өзүн ошол нерсеге татыктуумун деп эсептесе, качан гана ошол нерсеге өзүм даярмын деп сезген учурда гана үй бүлө куруу менимче туура болуп эсептейм. At what age? With my opinion, it is very good to start a family like after the graduation, and until you have your own business or you have your own earnings. So after that, it is very good to like start a family. Адам даяр болгондо гана үй бүлө курууга болот. Volunteer, it's a really good initiative from my side. If I can take part in being good or making improvement with someone or learning is always opportunity for me. Yeah, I have been volunteering like previous schools, university, etc. in extracurricular activities. Эң башкы эле мүмкүнчүлүк, анан тажрыйба көп берилет. Volunteer means for me it is like to be ready for everything, to be ready for like to work for the people, to help people, and to like improve our environment, our social life, and these kind of things. Yeah, 2 to 3 times in my like first year or second year. So I started like working with these organizations. So I often in Pakistan I often donate blood for the who needed the blood. I donate also, and I work with these organizations to help the people and for the environment. Ооба, акыркы 3 жылдан бери волонтер болуп алектенип келем. Жана волонтерлук мен үчүн коомго өз салымымды кошуу. Yes, actually, during my school days, I participated in Mumbai. We have a Juhu beach that used to be like very much populated because of the like in summers there are more people. So there was a campaign for cleaning. We still have a campaign, Swachh Bharat Abhiyan. So I participated in that. Мен чет өлкөгө чыгууну, дин айланууну кыялдым. Келечекте өз ордунду табууну кыялдым. Yeah, I want to be a good doctor. That's it. I dream about to be a successful, independent woman who can help others. Like I can't see people suffer actually, so that's why I chose this profession.